соли 2022 сохтмони бинои иловагии муассисаи таҳсилоти миёнаи рақами 20 ноҳияи шаҳристон дар деҳаи Фирдавсӣ сохта ба истифода дода шуда буд. Сохтмони синфхонаҳои иловагӣ соли 2021 оғоз ёфта, тӯли 1 сол давом додааст. Тибқи иттилои расмии ҳукумати вилоят, арзиши лоиҳа 7000 сомониро ташкил медиҳад. Бинои иловагӣ иборат аз 4 синфхона, 1 хонаи омӯзгорон ва 1 утоқи директор иборат мебошад. Дар ин муассиса ҳамагӣ 210 хонанда таҳсил ва 22 омӯзгорон кору фаъолият бурда истодаанд. Хонандагон аз деҳаи Фирдавсӣ дараҷаи Саҳархон ба таҳсил меоянд. 20% хонандагон қирғиззабон буда, асосан дар ин муассиса узбекзабонҳо мебошанд. Норасоиҳо дар ин муассиса ба охир нарасидааст. Дар фасли зимистон ин синфхонаҳо хеле сард мебошанд ва хонандагон маҷбуранд бо либоси гарм дар дарсҳо иштирок намоянд. Дар ин муассиса то ҳол ошхона, толори варзишӣ ва китобхона мавҷуд нест. من دیده اصلاح شما همین مکتب با یاری با کمک همین رئیس ناحیه وزیر معارف حتی که رئیس ولایت رجب‌های محترم رجب‌های احمدزاده 2 بار تشریف آورده من مکتب یک مکتب زیبای و زمانوی وای کردیم شادیم ماه سپتامبر با این البته برای بلند برداشتن سطح دانش خوانندگان خدمت کرده است. این مکتب ما همین من که همین عینی دهه باشدم از اینجا صدها بچه ها برآمده است که در دانشگاه های دوشنبه و طبی در دانشگاه های به نام لامانوس در خوجند دیگر دانشگاه ها تعلیم گرفته است. البته یک نارسایی حالی در مکتب همچنان مول من پارسال من مکتب بود کردیم سال مبلغ من نرسه اتفاقی یعنی چیز میگه گرمدهی سال حالی ایستاده است. دین رئیس ناحیه اینجا با تشریف آوردن یا با وعده دادن مبلغ جدا میکنند و خدا خواهد این تماما 100% بود میشود. уғулой Қозиева хатмкунандаи донишгоҳи давлатии Хуҷанд буда, ихтисосаш омӯзгори забони англисӣ аст. Айни замон дар ин муассиса ҳамчун омӯзгори пуртаҷрибаи забони англисӣ кору фаъолият бурда истодааст. Ҳарчанд забони аслиаш қирғизӣ бошад ҳам ҳаракат менамояд ба тоҷикӣ дарсашро барад. Деҳаи мо дуртар аз шаҳр ҷойгир аст. Аз ҳамин сабаб мутахассисони забони англисӣ кам ба назар мерасид. Аз давраи мактабиам шавқ ба забонҳои хориҷӣ доштам ва тасмим гирифтам бо розигии волидонам ба донишгоҳ дохил шуда илмамро сайқал диҳам. Ҳоло хушбахтона аз касби интихоб кардаам пушаймон нестам ва мехоҳам насли наврасро низ ба забонҳои хориҷӣ ҷалб намоям, мегӯяд уғулой Қозиева. من به همه صنف‌ها از صنف 3 تا 11 درس می‌دهم. از همش 18 ساعت را تشکیل می‌کند یک ставка. بیمالال حسابیت میکنم بیمالال میتوانم کدامی که کسب را دوست دارید حرکت میکنید که همون درس را گذشته توانستم به قرغیزی گپ زندگار در مکتب تاجیکی گپ میزنند در درسی من انگلیسی گپ زدن به حرکت میکنند برابر زبانهای ازبکی، تاجیکی، انگلیسی و روسی را آموزنده استادیم یاد گرفته استادن خوانندگان. китобхонаи муассиса ба таъмир ниёз дорад. Ба ин шароити номусоид нигоҳ накарда, хонандагон дар вақти холигиашон китоб мутолиа менамоянд ва ба олимпиадаҳо тайёрӣ мебинанд. Яке аз хонандагони фаъоли муассиса ин Парвина Ғафурова дар синфи 11 таҳсил менамояд. Парвина дар олимпиадаи ноҳиявӣ иштирок намуда аз фанни забони давлатӣ сазовори ҷои дуюм гардидааст. Ҳоло Парвина омодагӣ ба озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман тайёрӣ дида истодааст. در صنف ما 10 نفر خواننده می‌خواند. آنها یکدیگر را خیلی دوست می‌دارد. آنها ملت‌های هر گونه باشد هم اما ما خیلی نزدیک هستیم. ما ملت ما قرغیز ازبک باشد هم زبانی تاجیکی را زبانی خودمان را خیلی دوست می‌داریم. زبانی دولتیمان تاجیک زبانی تاجیک است. برای آن هم ما زبانی تاجیکی را دوست داشته می‌خوانیم.
дар деҳаи фирдавсӣ тоҷикон, узбекон ва қирғизҳо умр ба сар мебаранд. Забони асосии онҳо тоҷикӣ мебошад. Аҳолӣ машғули чорводорӣ, сабзавоту мевакорӣ, парвариши ниҳолҳои растаниҳои кишт машғул аст. Деҳаи фирдавсӣ дар ноҳияи шаҳристон ҷойгир буда дорои 4000 хоҷагӣ мебошад. Ин деҳа дар давраи шӯравӣ наздики кӯҳҳо ба амал омадааст.